Kashilong Municipal Board hakan hendru terik unailar arhajar arpusan kalakot ikijingelang bak kikenhun nong de madan bani keren lor kemat kabede bak kejing pengkerya iknong de madan. Kini kejingelang ketika bela penelong hadian manakaliang ke Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association ketur syuk office jong Kashilong Municipal Board bandawa ban pelong jingelang hakashi terik unailar arhajar arpusan. Ha kini kejingelang wala nakaliang jong nega association kelekentat ban keren AA helor kenia ndai nakaliang jong Kashilong Roadside Hawkers Association Park. Kelepen pau ya kejing senguhun ni kejingelang belakot do Chief Executive Officer Kashilong Municipal Board PK Boro. Haba keren ni kelat patai kubor hadian kejingelang ke Presiden jong Kashilong Roadside Hawkers Association Ikong T Nongbri. Ili itu bagajingelang ya kening singi kalong kebayat bed bad yang ban salong biang hakawai ke singi pat banang ya keren lor kamat jong kejep kerja ikinong gemadan. Ikong tinong beri loong bakum kanong yalam jong Kashilong Roadside Hawkers Association kisnguhun ni kejing peniat ke sorkar kat baki wei ki kenhun pat yang emtip kisngukum no nre kejing yalang ke bahakan ni kesnihi lapen senguh lor kinong demadan ki bampat yo ya ke Certificate of Vending COV akabaki lakular ban long biang ya kejing yalang sasisian bat ken saplat ki COV ya kitu ki bampat yo. Na kaliang uba Chen ubadai udukot ke Professional Town Vending Committee uli itu bamenta karai ke bami na kene kejing kendok lang kelong banle ke basuk lang baro ke besong di madan. Uba Chen uli itu uru bagi tu ki bampat dio ke COV indangnya ya keren mana kaliang Chief Executive Member ke Kashilong Municipal Board untuk kot biang ya kejing lang jong ke Professional Town Vending Committee akini kisni banwan. Kasi lang ka mamantak ni tagalong kabayad bed kin. Ngin sa don pada hakaway ke porta. Bengin salong biang ke meeting. Ya ka ba mantakas ni lele tengilong iso tenat bed kalong ruk bayad bed hi. Ibo kiyo bertekau mantakas ni lamang iikidang na ginasong madan. Kini kiba dang siya bompadyo ya kasi ubilong ngin siyong meeting biang kin sayo pada hakatu ka bangil adep ban siyong biang ke meeting. Ka mantakas ni pada ngidang panbed kiwe kikam ke ngidang buon te kikam. Kong iikidon arkon honda ibawan simbenta iikidwi kiken hon kini lakajing bitar kajayu ko. Umlele nama ngidon ngata ngadai ka nong yalam jong Kashilong Roadside Hawkers Association. Ngata ka kantin ka meeting ngayo ngasngu tenat ken baki ai. Long kia keren be kacing sngu tenat lang bangi barki long ye long ye sngu tenat lang ta. Ta kibe te ngam pada tangam tip nakaliang jong ngata ngasngu tenat. Ki nak ni ko ingi ai ka bagi tengkau maki. Kata hapun sengongi kan. Ni hapun sengongi ki sana markidon kitu kibe ki bampat yo te ya ka. Si ubi. Te ngil da pensengowi kitu ki ong mentakong te ngim pala ban le ngi sakot ngin penlong biang ya ke meeting. Anda ngil da ban penlong be ke meeting. Te ngin sa pelat ki ai baro. Kadang sian ni ini kaliang di ikong ancelai ong ngin rai kita ki kamat halor ke yo POV ki beri bom de hak ban yo atu ila kita sama kita tu kong nakaliang jonga ong ngam nam da kan tho ta yenu ro ngam chu kan tho yenu ro rei ngajat de na kaliang kalanti le jo kangin pet je kano kono ko badai lang ke besok lang ya borokoi te kino ke ba makabampanyo inang keren ba kila ba kanda biang aktivisi begini jag biang gitu ngin cek makin saja kat baga don kat space ngindang ai kan biar sekendiat gitu kinang don sakatu kan ne badai tanggap di sujar area kinang don ki padio mak so kung makan nangod smetli ngam laban ai pi ka exact number tang ba kenong palat bon ra kinapo seski lighthouse opo kitang yan ni maka ay bangi wan mangi long ikwa ban katrilang ba forman ban pangkhoy ki ba i belong tentang kay ba kay kompreso daga la jaklia polan tada ba yarab e forman bakan yarab bakan itu teman daga itanan tenang tu sekemat kinang ele ban penbahay kompreso jar tak kita kili ke kadau ko jam man yo na bun ki bala yo POV jam man ki yo katu ka chong ka municipal lama ngibar khoy na ka TBC ngi pa ay ka municipal ka authority banda gitu